hả một lăng lại luôn bây giờ một lăng băng đẹp bên là đi đường hốt đẹp bên bạc sạch rồi. Kita một tí có một tí. Men Jethanik ji ma? Men bangke Babu Singh. Arong bangke? Arong bangke lambing ru pas dulu langsung. Perang nili rong bangke sikari dia. Nak parakilan 12 kilometer adalah dari kita. Cok. Komiti tum ponte bodor komiti chelang ning ya saipu tum lo. Bonda lang tum chelang le jo ni sila so gotona bang ke polo ma gunang li tuhin bene kuma phande adai ping tung adai bangel halo overall bangel lage council le roko ate council a bersi tan committee do ke di na se council ke jariya tumta lahai hui ga responsible do la pen ke tan committee ke palangi phan ke chairman do da la pen dak ward commissioner do engineer do la tum se adai the muchat bo adai abang langdam pulong te la pen ke tan committee long da bujar committee ma do nili theklong teng po da hithi kular kang thiri phan tum kam ngle tangka office hung rong se theklong nel to nasi la persona bangke itum thegamong lo tin thegamong lo kedi dak itum council ke cari ponon ben administration atum ponon dak town committee ki ja tum ponon bochar committee tum ponon bini langdam mo polote hormu ator ke sota lang bat pi alo bini ke lai huya putha kalang langdam tum pe mane rara phan ko sona niyong ne nitum ningji ak ningji lo pode enanga sorsa puli polo tum ke enake blame tap puli pu stala ke itum ke chitong lor lo alam no kedi lasi tangka phi hunghidera la town committee atum bo sonse la hithi kula ke pangthiri mahala bangso asai ma tiklem prang nang kusi diltum bangkeni jongnam tung ban jeng tu lasi town committee long dak bujar committee tung dadolo alang tung responsible dolo alang tung kiklem oneson bolodang te dak town committee han report ang puke town committee atum no se handle on ebuta angsong report ang puke dc ban thanang puke people hiking to there itum bini theklong ma nang tum nang than arwe jang lote tim hithi kula chilu tum nei hala power house ka phiram do dak main market on tum lu damon egmati un elake la selai huya bangke alang tum ke pangthir nei ya sa ke claim bet nang ya tum la hithi kula tipa meje phansi la ward election do ward election ho rat me vote ki job kai hithi kula tipa messenger phansi vote ki pil hala bangso vote ki pi biale lo tan committee chairman ki man ki biale lo ward commissioner ki man ki biale lo engineer dak du ko biale lo la alang tum la responsible do la se duk long Cinghon media korte itu, ini dak nili rong jalan kini kalau nang itu ke bang apa nang curo lo, lapen ini dak kini kalau ke bang thom au semara tum alam ke apa hasil itu bang itu, lapen ahok lo nili dak alang itu pen ke kata di sini lapen dak si kisah kini kita wan bok, lalu la si alam bang ke alang itu nang thana tenggel la pulo atumi malom la di ko ujar pen nok lang junam dam lo lapen no so nok lang pen muri singi chuk pusipu lalu lapen alang itu tele ki chuk ali pusipu akaprek tum ta chudun muthi ong e pusinang khan he lalu la bangan thong tum ki chubang ong chol to tai masi to we pen aman au kapran kirla tha au kapran la son hello ki so borona tum than ke Kusaloma la apokedam aning wang jolason to we yo pang thang lo aman alang itum ta kuson pen ko pilone na hok pata
jadi kita pon arok pon pede lalu masih pini dak bayi ke breng beng lam lo ke bang dak ke bang budang ke lang nudak kan lo lalu kasih lah bang ini itu amen ke lah pulau lah Sonsing B ningkan krepo lah pen Davidson B ningkan krepli lah pen Waisong B ningkan krepong alang litum pe apomen ke lah pulau Babu Sing B lah pen Sangpi Bina Inghipi alang litum ke Rong Cingri lambing lo itu sort tu situ lalu masih lah dak wan lo serius tinggal lo keban masih lah bang ini tu mahal na bangke Sonsing B lah pen Davidson B tu kan wan papan lo atau kan ini selain pidun long lo sampai lah tumbang nontar rengkong lah lain nun bang pe keban dak peter lo foto we kan sila tu pon dan ngi pon lo keter lo masih lah susu pan ke lang budan ke lagi aceh ke lo jo lah masih nili bang be put ala dak nang le put alang litum pan pulo serius piklo pot la medical college long pondek si mi bon ono masih alang litum pan pulo serius piklo sa si pontong hektelo non make aku kai tadak si wan bom lo aja sita nang lang pidun tak pulo to masih to dengan sita nang lang pidun pulo la masih ni lila bahini Sonsing B le Davidson B tu pan ke selain pilong cid lo la ben tu non ta rengkung la tapi non ke nili lang itu makan medical college long si kaduk wek si kapilang tu pamit hijia pan si lang itu mana si refer itu dia tu kita Waisong pi bang ke lagi ke der pen kaduk belok kita TVC bang lo lang ni bang ke ni lang dam budang ke lagi cete ka biasa si tu bapa besi alam so pi ni hong lo kena cete dia asen lalu si nili alang litung ke thana teng kulo tang te lake food poisoning kulo tang te ili ke chower a hormu han pusitame ba ko pine theseri the kumbong sitame kichu bera hormu pen kichu pen aku so that une de epokapa vi ini ke bang ipu ke so lahai do kok lo de la ke food poisoning la so bang food poisoning la pen poisoning ko akap alam te bang break dola kasi non bang ke ala ke kai ti chuwer noglang la pen muri kai ke ili tung da do da chu sang pera chu kasi halada pini ke so pilu choklo ta hai ibi ke rin ke chok che ko pini la hai pana chok la hai lo kasi ni likai ta puer la ke chu biju no hormo bang ke la na pa mi lang pa mi nai ji la to war dam chi am ru long ki jora long ta ke chu na hotel ka to wita interset se ma la hai lang nang chi ji la hai pen ki chu photo la se ni li hala alang tu mang thala teng lu kan te la dang di tu aning ke bang apo ka dang ka to ko be ku so teng lu sel kalang lo food poisoning lo la si lan hello la si ni li la ka bia ka to ko ya ra tun phang ki puji ko bang ke la lo food poisoning ke lagi ihem ta chitlang the ili hem chu vera hormu anta rim pa me kanem ui nem pu pen jong si ili choder ulutante lada mentai itu food poisoning chitlang the ke kisopi tum ta du ke lahai ahan ili gopi ba kichu la tum ta la so han along si ke do ya ning ha kichu ya ning ha la si lahai kan hendo kisopi ili ke chobera hormu long ke so pi ki lut long pen la hai ke so pi ili ke chopon long pen ke so ka chikirla ko ke so ning ke wang di e pu ke so e poka pa mi la hai bulo tante la sila son phansi food poisoning kuno dai ko mane la so din lo poison ki jok ko bang lagi dam tali be la lo la sila lo diri hen pen churu lo nang litum lampi nang ka ju thega pot de dami june milimen ke doktor Dilip Kata dilidat rong plan si do dak si practice lo